Kublai bro. Kapertu yang to ka glory charmam shong sa ha jalapet breeze tunga is Jaintia hills. Iberti yung ngawan to Sanki Shangshai sinong yung ngana pamrapat lo is Jaintia hill. Te hakani kapor lang yung ngawa kani kaplo yung nga. Try da ang piu yo yu anaw si ina. Te ni por ko Jingpyntip jepi beto wadang ga grand finally yung ga Khasi Jaintia go talent. Kudang penman gini ni haka kadwi terik Desember arajar abuso. Te yu ong pi. Snobha pagba iwan kerchanem in tagasngi ni ba wa mkamiga gubud yung pi le pa person nagipad ba and yung pa person nagi judges. Lebihan? Tenilang yung awan kuwa ong yipi ki perlok pressure ki kur ki ka kisinong ki tau. Te kamera jo support pini por si por. Te hakani ko por le hakani kenti le kuwa o kerpada yipi o e mesin pi ya i kenang wa di wa wan pi hakate gesni to daga jing support yung pi le kena jing support yung pi le ado i le empoi cuan di wa support lang ki ba di kering jing crash tam lang yung i le yi upoi chu thong kam jo le wi teges ni daw yok priyo egi top 10 finalist ko ay kun ya gata ka arlak tingka snobha banwan sa ki dala ki jong ki kmat ka yung pi ya ka performance jong ki tegi top 10 finalist ki kun jong ka rilom Khasi Jaintia. Dah kan ni kapor nak kuat ban ong ipi, kuat ban kerpat ipi sengba ya pelai ipor yang pi. Uwan hagate ka kadwi terik yang benai Desember. Hipon ruwe je janmet usdangi ya kata show. Wito hite ipor le dangu cari ya ka final round yang ga Khasi Jaintia go talent. Te yuluti le dewa ya wan pi chong emensin go i knang wa i le yo ji ba yu perform hagate ka sni. Te nelang yang i duite dan ni te yulti le o yawan pi kamada ju support lang pi te do ite kublai shibon snobha nang mo ya pai ban te gesho tang ong pi ban kamon jai der kam perform ni pa da ti to ka kot talent boy lang amle go le yo plan te yo si boy lang le yo reply le te yawan sakiwan de kmat yong pi ha te gesni yulti de ole yo phatam. Te do iterani bye bye. Kung